Bongo sena lapen RSS asakor atum tumi hajira chongdap tum sinim tum ke BJP council kali leke karbiang lok inglong council kira ke ha foreign lo dunjia ajak kon kali hai asi MLA bangki dosita abedera tinglo oke logo ninje chailo apu atehang pong pong dong so lawlo ne mekam yang sidelo ne ati si kamang humimi abangke lain lo ili tum karbiang long alo bangki MLA du amek tong jang lawlo ne mate session dong ki dun de lo ne mate ki jui rong ne japrang sinili tum kipaklang ponji mate kaning jepon kang tungu bang lain lo foundation de la troxy phong troxy ke chok APHLC ki kim kerang katalon pon along ong dung pen rat atum nang che todun pen nang dun pon pot alira cham ka dokawe angriang don pen nang dun pon pot Karbi Anglong West Karbi Anglong la pen dimasao arada phanan dame nitum APHLC ahin pen kero pipar piglo la pen adun thuni tum choroing tung akihai honorable Assam along Chetang Klong inut Assam chat kali Nordis along Chetang Klong inut MLA akihai abangpho okhelo go aphan choroing tung athe MLA dopiglo nangkeman tang setame piniarni horkimo pen langdam pen la poson kaling jet dak haya MLA theklong lela la sialang li phan choropik nangji athe alang li horkimo purhisi ing chapsi 1969 aning kansi le tom phan autonomous state nang pilo pu Indian constitution ateng pen alang li rat aphan klar dak pen ke than pon thekapot alang li phan nile tuma hen pen ta me choropik ji lapen adun thu nomor hini kaning je tho bangala hen lo constitutional rights mate constitution det kikim aron a law along kitok dak kido ponapot alang li hin pen thang ta kham khe lapen autonomous state lake Assam arlosi isi ahem preka su mate state within state polam te talang li ningche pon lake Assam pen ke kat jui kali setame Assam arlosi itum hemprek asu itum kimpon po lapen lake da foundation de long chat kali seta assembly long anta ningjeji lapen nang che don nunji pusi alang le Karbiang long arat West Karbiang long arat lapen di mahasawara teman lapang so foundation de ani klar dak pen alang li ningje pon lo isi kamang humimi abangke lain lo ili tum Karbiang long arlo bang pli MLA du amek tong ki jang lap lo ne mate session dong ki dun de lo ne mate ki jui rong lo ne emprek alam pu abangke helloving alam lo dak Karbiang long akiduk kisung alam thenta me dak assembly long ningje dun de lam jai dun de tum thek dak alam lo lage dasi siben bangke bang sip sagor pen ke bang sidak etuma along mate Karbiang long ke bang pen ning nang pe thitikang lage tum ning arong alam binong lo lage atema non itum han hemprek nang pi deji prote un India government tu mate central ta BJP lo state ta absolute majority lo lapen Karbiang long autonomous council long ta absolute majority lo tande kopia pot claim ahead rat aphan ke salak nami ke puji campaigning along 244A ason pachunji development wan popu seta ang theke kopilo pinyani parliament long ningje dun ser sila lapen ladak assembly long ta me 244A e alam ningro chopen ningje dun hai bangwe lapen hemprek nang pipete 244A nang pipete ci resign la bi polam the in nut MLA ta ningje dun de lasi kewang jilang Karbiang long arat tumbang ke matha pami nai apon ang kele non athema election a men pen etum phanang pachu bai piglo nang palu piglo la pena potsi ilitum pinian yanta matching thot hedelo lasi non kilang nang je bangke itum akam mate asai silang ponang ko lasi non BJP atum bangke kopilok non bangke katherak sila tum chon pro lo patumi malama press meet long thelong lo tum oke logo ningje chailo apu atehang phong pong dong so lawlo ne mektam yang sedelo ne atema therak me mi alam lo Karbiang long pen elected abeder lo mapusi laso a result sik lang rong lo kumati bang pli elected MLA dolo sedame hadake lam ningje dun thekhe lo MLA tum bang dak nang ningje lo bang ning nang pe thedun kane ning arong la lasi MLA bang pli dosita abedera tenglo lason si rara thengno ke klang lo lasi lason aphon kita na MLA tum phan ke tum
Karbi Anglong arat kami ning cethe athaya be ke bang jilangar ni bangke lasi itum reformation mate reform lar vek nangko Karbi Anglong arlo non la tumo phan son son si MLA bibom lang kote non ningkan phokep tai tum hemprek long ni lage klar dakalam lo athe ko pulo nang japon po constitution si puri he de constitution sing chapche non peer theke elam ben chot kali hala ipuatar lok si kachar so kai bina ke thek keri si kache baya kai bina bangla punang pa vek lote la pusi tum thak don nang ji la dake la son hemprek nang pipe pude ko pi bolo nang pipe det constitution long ke tok do ko ke la si tum che danu nahi la si thek dun de pulo tang te la ke bang si nang videt po la si ni tume PHLC pen bang ke la son amek jang chot MLA ba MP tum han bang ke Karbi Anglong ra tum prapjin pen la tum phan reject nang pu ahokalam lo ili tum hemprek long standing demand ke lo itum article 244A lo la pen la bang so article 244A bang ke itum lang lo pote paragraph 20 ating ben kaita chi tham ver lo la ke 6 schedule pen si pang ni lo la so thaksi 244A tu po connected la tum ke cherap ling hol mu bina aja ka tum bang ke 6 schedule kaprek autonomous state kaprek pusi ku setame da council Karbi Anglong chari je phan ke la lo la si confuse nang ne lo la si nile tum mahin pen ke okhil go goi la pen ati ma tum phan ladak guest of honor chief guest tum kaning je mesen pronop dole alangli missing amunit lo la human rights activist lo alangli kidam tang Geneva long tame lam the peklang dono la jasmer ladak niltuma constituency long solar project lam the tame hadak peklang dono la pen non ta milana long se doi Italy long non next tame hempreka puthak la pen ladak Karbi Anglong akiduka kisung alam the long le kacherai aron repen ki thi government tum lahai puthakan ta non next melana long si bi ponjipu la si Karbi Anglong pen ta me ladak APHLC pen ta represent unji inut nangji pu se langli me proposal long pipon lo la pen adun thulurin juti go goi pan ta me churolo alangli ta me ning naga pe thedu na pot la pen honorable tum high court advocate ake hai Raju Diuri alangli ta me inglong arada phan ke claim pi thi burbur la pen la posong tang taxi fake encounter pi pineta alangli la posona kesa chitan bom ase alangli phanda me kero pilo la pen chief guest abang ke la heno o khilo goilo alangli tribal pu mate khai so tuma sentiment bangke aning alo chithap thap bang alang nang dun po APHLC bu mase alangli mase APHLC nang che pau dun ji pu ke kalilo alangli rajor dol dolo hala daksi chedovet po sitame greater interest upon Assam along opposition party do an chelang lo la so forum long nile tum ko PPC ka chingwai ma ko puson ben ke claim pon me poma aprang ke bangjilang hempre ka phan punon long le phelang alam ki punon itum ka che songra petjia phansi ladak iltum chingwai pon po la ke si high level committee do la do haladak sin tum che than pon po setame party bangke chidoget pola bangke Atumi Bongo Sena la pen RSS asakor atum tumi hajira chongdar thong sin tum theklo la sila bangso hajira chongdar tum han bangali tum lam ar boknang kokpo athe lai chaning leng kining jelam bangke checking dam de pin okhil go hen penang lam karbok ta dolang li chakas dalam te jakas hot a movement hot ke 2013 or 14 koma government ka BJP te BJP tum people opinion ante article 245 pachun nai people ningje je dan te halas to pachun thek thede nila bang salam chalang tum han punang kokpo Kalidas ke la Kalidas boydo ke Bongo Sena founder lo kona logatalon ke uttor borbil hala kona pote Kalibari pulo hala daksi katalon lo ente hala bangso Bongo Sena ave pupini paper atum langle dep mate Bongo Sena tum kopilo kadiman Latungi pulo Sadhin Bongo Bhumi lab kurile Matri lo jam boli Hindu hongkhaloghu tani Hindu Bangladeshi tum chedam jipu nal independent long long tak si Bangladesh kita milang mati labang solam non labang solam bang lai channel yang bang rada long lam klar pi thek nang pono labang so mediang penang itum lam klar pi thek nang po pi thek nang porang itu lake nilitung APSL sile ki polam kalilo lake media silang pini paklang dak lo print media long pulo tangte nang litung Bongo Sena phan kerai manang tum ipo sina tum Bongo Sena phan di barelo pulo tangte BJP long ke do Karbi leaders penanga tumang ke
bongo sena fan kerai bagi non klang dak le pini ada bongo sena do pusiem tuliram rohang taning je lai chaning leng taning je salawar be taning je lake komane ka pincong wong wong hormu gali lake Bangladesh pen wangsi dak si bang bongo sena nang do kem nang do dak si bang training nang pi dak si foundation de nang talon pulotang te Karbiang long te lo nang do nege pipo se tum sik sidul biong lo pulotang te athela tum bongo bhumi hala bangso kachi song long sinon BJP long ke do penangan Karbia leaders tum ke kachi rabdum si do kok no si theklong no lasi Prabjin pen tuliram rongha ke hai la pen non BJP long la non la RSS bongo sena sa korchon protum hai hajira chongna chon protum tanang tum ta Prabjin pe la bangso lam class pi hai nang po jong si CPI he pulotang te nangli tum si bongo sena long kachi rabdu na bang pulo nangli tum si bongo sena fan kerai lo posini to kenang jong nang kokpo labang ke lasi non Prabjin pen labang so a report bangeli to makonang pithoji 2016 anikan difu adisi mukul gogoya thengno bang phokke prahini bongo sena surrender elu andela ke komara muni do lakente bongo sena abi putom pubom pomante jong sina tum bongo sena abi nang tum si kapatulo nang tum si kidiblo tare nang tum pen si bongo sena pe nang tum kam claim rapet nang tum si training ta dam rapelu lasi rat pan si thai hedelo underground hormu gele rat pan thelu bangawi pubompo lasi Prabjin pen lasi hala lai chaning leng la pen salawar beatum la pen sar thekram satum tamil abang solam ge ningje nang kok ponom la pen raro cipak lang nang kok po jong si autonomous state alam jong si support pulotang te nang letum pinian people lam the sta nang tum emele tum ningje dun de dat kente MP dom heren tum law secretary ningje lo kente athe pilo people ningje dat ke alang tumasi bongo bhumi ke hang lang sika cherap dun tu autonomous state ke nang ni tunge autonomous state chodordi poteng na tunge 6 dul chodordi 6 dul constitution ki chor mu gali lage tane bongo sena tunge 6 dul ka ning dok de lapilo lake indian constitution hormu lage itum englong asotoma constitution lasila bangso constitution aning dok de lo mantune ta bongo sena tunge lasi nilitong APSLC pen demand bangke Prabjin pen la bongo sena tumhan ke ben sirak nang po bang suri hini dopu ini tumle kiningje kalilo gunodhar das ama siningje lo central a president ama siningje lo lake alang li bang sida kiningje kang lo gente Karbiang long bang suri hini bongo sena nang do elo konal pa diputa do buka janda do west Karbiang long bothalang sota do jengkha ta do lapendak bokulia ta do langhin ta do hawar kihat ta do te lahai amuni tumhan komalo adin ke pekente konar amuni latum bongo sena pote komar tum pote Bangladesh men sige bang tum te Bangladesh men ke bang tum komala adin klong ke peke nangle tum BJP a sarkar tum ne BJP a government tum si din klong ke lokente ta tum hanang tum si pata land pata pilo political right nang tum si pilo kente jong si pipe polte Prabjin me radang long si paklang ho lasini tum karju bang ke lahen lo non kidul si sialam dola lai chaning leng tu pilo tuliram rohang ATM polam atum yelang dapat lang konde nili ATM polam ningje nang kokpong tuliram rohang ge Himonto Biswa Sarma ATM bilong Karbiang long dep ma tuliram rohang pera ke plang dolan joint to molo bura son ta ke plang ne bang lo Pius Hajurika long sa tangka kong nai bang pulo people thon pon pe det kente tuliram ke ha foreign long dunjia ajak kong davi he ku people pon ke hala tangka komalong tangka do ke Karbiang long tangka tuliram si alang sin sponsor dun lagi lasi bang ITM pusi pulo gente nang li ITM jong se vete nang li tangka koson si kusulai long komati di ITM do vek nang edi tuliram long tangka dolo corruption ta koila syndicate lagi nili pulo bang Assam media long masih bang opposition atau ta ningjelo ni tum APSLC pen cenglo kaprek kongres atau ta ningjelo lake lasi non tuliram ronghang ta Prabjin pen la koila syndicate bang ke ingkir sirak nang po nili puyi bang ke lapen corruption bang teng to nang po lapen isialam tuliram ronghang ni puyi bang ke hello nang li tum BJP long la RSS bongo sena sakor tum hai BJP RSS la ala bongo sena sakor BJP long claim tum akar bi atum
Karbia tumhan ketera bang ton melu. Jong si karbia ke cheng hon pulotang te nang le job card nang pipe, ration card nang pipe, lapet urunoi nang pipe purat fan ketera bang pang ton melu turiam rong hang ke hai. Jong si nang li ke cheng hon duk pulotang te nang li ke cheng hon duk pulotang te la bang solam mang ke rong along kontinu. Ni tum nang li fan mok ani si karbia ke hotur nang li fanang punang kogi. Athe dak labang so council ke BJP ya council kali leke Karbiang long inglong sotama council katum kelong jaja kong do nang komane kongres an vote pidet komane PSLC an vote pidet komane BJP an vote komane SDC CPL vote pidet pumanang to pidet pubagal lage chokche pulot nang de nang tum masi constitution karkan do Bongo Sena long Karbiya tadulo ajar ka khet do a party adulo sa main party lake hokpet akam kepaklem toyo bangke bongali amunit Hola so bongo sena long bintang lu kono lang te bongo sena akimang akam sila tum claim nang ku nang li karbi tahai nang li kuki tahai nang li kumane adivasi tahai nang li kumane arengma tahai stahal bang so sena long dun lu polo lang te halal bang so atum ke bongo sena atum akimang akam si claim nang po tapi bongo sena atum akimang akam ke lahalo karbiang long bongo bhumi ka pincong ye phan bongali adet ka pincong ye phan Lasi Chini si 2016 and 16 or 15 American Karbiya tumbang Chini si tum this year deng surrender delo pe non tadobom lang lape non BJP long ki do Karbiya tum an ala tum Chini de thai mene sita BJP phan ki jap kon ke bongo sena tum ki japon lasi BJP long ki dum that means like a bongo sena lo athe BJP tum ki claim ke bongo sena akima akam ki claim lo Lasi karbi tum chere si celar si BJP lu menbang si episode lu bang ni polam galah. Jadi lo. Risim je pincong. Ada lakum cine lasi batai si inut BJP am lu pendilit pulo. Nang tum bongo sena kam claim ron ko. Ni karbi le guna sin li bongo sena kam claim mat ko. Kusun ni pana puthil. Nang li BJP long ki do bom lo pote BJP tum ki claim akam ke bongo sena tum akima akam si na pa claim lo. Bisarlam no nang li karbi thai nang li Assam regiment long dudun thai mene di. Ta Assam regiment long nang dodunno bote Assam regiment to akimang Indian Army tum pisi kimang mahad dakten nang ko Assam police long dunno nang karbita hai komane bihai thai komane thai same hodak Assam police long dunno ta Assam police ma kimang ating si kem nang poke exactly lo da exactly lo se BJP long ki doke bongo sena tum akimang akam sa pachu nang po bongo sena tum akimang ke bongo bhumi ka pinchong phan tangte nang li inglong asu polong te nang li karbi polong te karbiang long ituma long le Bongali, mate Bangladesh, second Bangladesh, mate Bongo Bhumi ka pinchoin phana tin chikroy din jima. Halal. Na chikroy ang re. Ya halal bang tum resetsi. Resetsi itum hodak min chi osi episode long bangsi. Itum akima pa chuna pu polam sin itum than bong.